بريتشا جان إرجما ربي صلى الله عليه وسلم مالين زينوا أعيادكم بالتكبير تكبير تادان إذا بريتشا جان إدي والنسيم ميديدون تكبير تادان يجو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إشيتان يجو تكبير تا لا إله إلا الله في خنام بريتشا جان سنيف إذا درتي هاسوين اللي نجالتهم هاسوين اللي وني بربادهم غافا أمانتوني ظالمة حجاج بيوسف جانيتي نمني عاسوا صار أجيهم فد خنا كم قدا إذا درتي عاسيتي إذا بودا نمني سند أجيهم مثلاً نمو جلا أوريا إذا درتي عاسوا إذا درتي ونته قبض تكبير تان هدماتشو تكبير تان إذا بريتشو وقال الله أكبر جت خنا زينوا جلال إرجع ربي تجيبر صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم إذا تيسن تكبير تان بريتشاجي تكبير تامني وان براتيني مي تكبير تا قديني في الله أكبر قدي هند الله مكان ربي قدي داوم قلبي تنرى وسخدك قلبي نما تنقبنو تدي بيجو إذا تنرى اللي بك حاسوا ربي وجهها سويت إذا تيسنا كسب بريتشا جان إذا تكبير تادا ورا إذا ساني تس تكبير تام بريتشو ربنا هقول تكبير تان إذا تو يوم الرأي كلامت تكبير تان إذا يو ربي جاء ويا خمسة سبي ويا خمسة رايجن خمسة رفوخنا سبي راي تكبير تاني قلت الله أكبر يجوسن يوم الرايجن لا سبي يجو سبي ويا خمسة رايجن ويا خمسة ويا عرفة وانتف معرف باتين خمولته وانترت خمولته باتين قلقلا جتشو ده قلقلا أربعة دوام مولته جتة سنيفي إيدتين اللي تكبير تنبريتو أماس إيدسن كيستي والنجالة مالي إحياء ليلتها هل كان يسيسن اللي هل كان يدالي وان غاري دلقابلو وان غاري دان إحياء قدو يوتك كاتي صلاة مغربا صلاة إشائي صلاة سبي جمان صلاة إشائي في سبي داس جمان صلاة هل كان سنجتو صلاة اللي جمان ندبرون قبو أما هل كان سن قرآن قرأودان خيري دلقودان هل كان سن اللي جراجسو نجالتم أمو قاترا بلني سبي رارفون نجالتم هل كان إيدا سن جراجف نجاني قاترا بلني سبو ماو صلاة سبي تو دبرسو إيدينيس برسو نادا كجنا صلاة سبي بر دركما سبي في مال ورد اللفتو دركما أكنا مغرته وين سنان دلقجي فردي دبرسون دور كادا كشريعتنا خيستي سنيف إيدتوني مذهب شافعي غير السنة أكسما سنة فرض الكفاية اللي جان مذهب حنفي وفوري إدي واجب جوم ملي سنيف سنة وان تاتيف جتا سنة دا فرجين دبر سنو أمو سنة خبجا قبض ألفنا قبض صدركا قبض سنبيا خودا قبض هيا يو قيا إداتي في قيان جمعاتو ولردو في أكم قونا قيا إدا نمني قرين يو قيا إدا جمعان صلاتني قيا إدا جمعان صلاتني وانجو سنو أكم اللال Oke, wanne kas jani jirtu. Ide cumbar sunnah jabduda. Jumma cumbar dirkama. Akkamit dirkama sunnah dam jadis. Is itu. Ammo gafir gaba Rabbi sallallahu alaihi wasallam ummanni gizeni fi dufani salatan. Halal rakhani ergama Rabbi toji salat najani ganama subiran idam dufani ida salatani demen. Jumma dam jecha jumma bikatakati jumma dafis jumma wanin kabne jecha ol debi uturan. Sani isan sanif زور مكة صلاة هيما قديف هقولما بادية فقو سنرى هقولما قلت الدبي ورا زوري كصلاة هيما قديف سنرى نمني قرين أكوان جمان إنجرة أكستلا لا جمان هنا فو نمني جمعة لا بادية أم ترى دفع جمعة صلاة جرا نمو بكم جرتي جمعة ساتي صلاة ودا كبا كجيفة كبا te namni gari khas salata duri tun salatan jawtu jargu yaida akamitti mal tutu wal fide salata chumbar fardina khamsa salawatin jan khoni wan dirqam rabbin roggode idi fetu idi sanada bartu male salani dabru en jannu salani dabru taw jumma sini salana duri sini salana hinda barsin manifi idi sunnada jetta kam fardin dabarti ati wal matulan sunna jabdu etu sunna hindi famne sunna jabdulat sanif namni to koyoni fi salani ida dabre khabasati salatu ni dandia jumman yo isa dabre mo khabasa salatu dan dawduri da salata male sanif idi nis jabdu taade tuma idas jabe fanne tuma ammo salani jummada idarras jabada zurin idarras jabduda hindi sunu wiya jummati fi si wala rafenne maka ihya'ul layliti nammo halkan jirajisnenne
halkan iidaa san kaatiraa bullee maal dabarsuun ta'u subii dabarsuun hin ta'u ammoo akka subiidhaas hin dabarsinetti halkan san jiraachisuun jaalatamaadha waan jaalatamu maaliif namni halkan iidaa san jiraachise guyyaa silaa qalbiin namaa duutu qalbiin isaa hin duutu jaal warra qalbiin isaanillee jiraattu rabbi nu haa godhu ihyaa sanirraa godhu haya salaata iidaatti dabarra salaanni iidaa ta'u salaanni iidaa hoggaanii fidhaynu ganamaan dhaquun bareedaadha ganamaan dhayne ammas ganamaan salaatu bareeda khaysaa wa iidul adhaa tana ganamaan salaatu jechuudha hoggaa dhaynu amma fakkeenyaaf aduun khambaatu bahiinsi aduudha saamee gabba ganama subiidhaan osoo aduun hin baane salaatu ni dandeemamu hin dandeemamu irratti irra bareedaan hogguma aduun dura baatu san salaatutti irra bareedaadha jaam fakkeenyaaf aduun amma bahiinsi aduudha gizee akkam taha sa'a 12 fi daqiiqaa meeqatti taha sa'a 12 jechuu ati qishoo irratti baha sa'a 11 fi daqiiqaa 53 akkanatti imma fakkeenyaaf akka magaalaa teenyaatti daqiiqaa 53 akkanatti aduun baatu eegas boodaan sa'a 12tti ida salaatu ni dandeemaa jechuudha sa'a 12tti ida salaatee waan qalus qaluu ni dandeenya yeroo sa'a 12 tana sa'a 12 fi rubuu sa'a 12 fi cinaa akkanatti ida salaatee waan qalus qaluu ni dandeenya saniif irra bareedaan jechuudha iddi sa'a 12 fi daqiiqaa 30 taanaan namuu ida salaatee dafee udhiyyaa isaatiif yeroon akka ballattu qalmaataaf illee yeroon akka dheerattu qalmaata isaa eegalu jechuudha haya iidan salaatinoo qalmaata yoom qaluu qaba hanga namni iida salaatee dhufu qaluun qabu suni salaata iida salaata namaa namni iida salaatuun osoo hin ta'in madaalli yeroodhaan laalama fakkeenyaaf sa'a 12 fi cinaarraa waa qaluun ni dandeenya jechuudha fedhu iida salaatin iida salaatu baatus sa'a 12 fi cinaarraa waa qaluun dandeeyama akka ta'e sa'a 12 fi rubuttuu qaluun ni dandeeyama maaliif aduun baatee jirti jechuudha guyyaa san kuni yoonii fi salaanni biyya takkaa ganamaan amma irra hedduu biyya arabaa keessatti ganama subiidhaan salaatan fakkeenyaaf sa'a 12 fi rubuu taanaan namuu salaatii addaan galee hogguu san qalmaataatu eegalama haya yoonii fi asitti salaata iidaa ka tursiisan taateo san tursiisuu isaanii saniif qalmaanni ni tura hin jaabu namni waa qalu osoonii fi isaan kana isaanii tursiise malee maal tureetii miti salaanni tureetii mi bara salaanni iidaa tursiisuu qabaatamee osoo hin ta'in nama salaatu sanii tursiise suni san dhimma isaati ammoo namni waa qalu osoo sa'a 12 fi rubuu sa'a 12 fi rubuu boodaan qaluun isaaf hayyamamaadha ni dandeenya namni waa qalu dhiiga buusuun sanii fi salaataa fi siin kan wal qabatu fasalli li rabbika wanhaar jee rabbiin quraana keessatti rabbii keetiif salaati qalee sanaaf namni jechuudha salaata iidaa keessaa iidul adhaa tana ganamaan salaatu barbaachisaadha akka qalmaataaf qalee akka waa salaatee galu jechuudha salaat eega salaatte boodaan qaluun barbaachisaadha salaataati qalaa jee fasalli li rabbika wanhaar jechuun salli salaati qali jaamiti kuni salaaninis yeroo itti dheerachuun qabu jechuudha ganamaan akka salaatamee yeroon isaatillee ganamaan salaanillee salaatamee yeroo waa qalan sanillee akka nama waa qalu saniif achi dheerate ganamaan salaatuun jaalatamaadha namni yooniif jechuudha iiddi katurtu taateo yeroo silaa warri ganamaan salaatan san yeroo san geenyaan khalaas qaluu ni dandeessa jechuudha yeroo salaataa yeroo akkam jenne sa'a 11 fi daqiiqaa 53 boodaan salaanin eegalamuu ni dandeema ammoo hanga qadirroomhee ol dheerattu hanga sa'a 12 fi daqiiqaa 15 akkanaa yoo turte bareedaadha eegas boodaan qalmaan ni eegalama jechuudha suni salaata namicha salaata achi dheereessee saniin osoo hin ta'in salaata akka addunyaa salaatamu sani jechuudha akka addunyaatti salaatamuun salaanni iidaa hoggaanii fi amma fakkeenyaaf bahiinsi aduudha yoonii fi bahiinsi aduudha daqiiqa 53 wajjin tahe sanirraa daqiiqa 16 lakkaawwatee yookaan daqiiqa 20 lakkaawwatee waa qaluus ni dandeenya jechuudha banaadha jechuusaaf kana waan ta'eef jecha salaata irra bareedaan jechuudha amma iiditana daqiiqaa sa'a 12 fi daqiiqaa 30 boodaan namni waa qalu banaadha isaaf wanni dhorku takka illee hin jirtu akka shari'aadhaatti dhiiga buusinis jaalatama waan ta'eef saniif salaata iidaa hoggaa salaannoo takbiirtaa duraa hoggu torba jechuudha Allahu akbar hidhannaa malee san malee Allahu akbar hoggu torba jenna eegas boodaan kan lammadaa keessattis hoggu shan Allahu akbar ol kaisaa san malee hoggu shan Allahu akbar jenna haala saniin
إذا درتي إدي والنسيم بريدوني قبدو مالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر تنام بريدو قبد أمو هقا إذا سلان نبودان خطبة قبابان تقو قدم يتو خطبة قدم حاسويني إذا درا هنجر ويتو حاسويني إذا درا متخن هنجالة حاسويني خطبات تو إيجا إذا سلات بودان خطبات أكيفت يو حاسويني إذا درا نمت ديرته مال ثانمني هفته خطبة سنون دقف سلا خطبات أكيفت شو برباد سات مالف خطبان دقيفتون واي أضحية أكم مال تو برباد سات خنا هندا وجهيسن نمني خد دقيفتو كابو إيجا سلا إذا سلات بوداني خطبات دقيفتو كابن يو حاسويني إذا درته خطبة نمني دقيفتون جرو سلا خبر بعد مخنك سنادا خن إذا بودان دبته مسني سنان جتودا إذا بودان خطبان قدامه غرسة كيسن نماف دب خامو إذا دورا دبتم سن سنة متيجو إنجرو يجو سن تاريخ مسلم كيستو حجاج وفاتو حجاج سن نما ظالم جان نما فتورا بيكم إساتو جمادو مالي إذا دورتي هاسوين كاسو مقدم ماله إنجرو يجو هاسويني هاسو مجو خطبان إذا دورتي خطبان إنجرو إذا بودان يجو خطبان إذا درتي تكبير تمافي نمو ذكر ربي تنف شاخله ذكر ربي تن قلبي نمات ما توقب قلبي نمات حرمو قلبي نما جيلو دمله إذا بوداني خن خطبان ودم حال سنين ثلاثة هقادا كان خرا ديري فتني لكم برباد سات بريدا خرا ميلاد أكان رجعنا مباد هقادا يبيان مو خرا جبابادان ديبي برباد سات إذا وجول كبته حالا سنين خطبة بيا إذا خنا إكتشونيس بريفتشون هجوما قبض أفت نمتك هجوا دي أفتشون بريدمو هجوا بريدون إذا وجول كبته يو هجوا نتكب دو هجوم بريدون أديد هذا سنفت يو أمو تعدير بريدو تبراج راته سنفت بيا سندجو تزين جاري إكتني بريفتشون لين بريدادا جزم هنداو بيت نمني ولتكابمو سنتي كاما إكتني تلفتني بريفتشون برباچ ساد هاتو أمو تأيدا سن هدو سنادا هجودا استقبدو تير بريدو تفتايت حال مسنين إيدان اللي التهنية من العايدين ولين جتشو من العايدين جتشون وربرنا خبر هدو نوهاقو رجاني ولين قمدون فرر اللي متنفتشون ولي في اللي بالبلان تاتوس ورتطوهجون حال سنين نجالتمت خناف إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حدي نساني خنا قبان أضحية وجه والقبته أضحية وان قلن كلمان نسيتو يروم كم سينجو كلمان نسيتيس يروم يجودا سلاني تلمامان سلاني سلاته بودان يرون أضحية سينتجو تلمامان سلاني إذا خنترو مبيح سنيفي سلاني إذا تنا أكنا مدرا نمني قرين يو فكينا بيدك سلاة خاتش ديرستا دك بيارباتي متي روخان أكاد دنيا كسلاة مو متي بيتينا جد دك سلاة أتش ديرسني ساسدي في سافر فارا نيجن نمني أقل دوبا يرون درادي أمتي كمي واحد دو نمني فكينا واحد دو فاقل دفع جنا مان إيجلو كبايتو صلاة كده رجسن إيجون كب صلاة ما كاد دنيا تلمامان صلاة مسن سنوما إيجتي إيجس بودا وان كالو سن سينه كالله دفع الدانيره نمو إيدا فلاكا نافل لك كده كبو كدو كب سنيف صلاة كده رج يو صلاة ساسدي سافر صلاة كلمانين كسر چترون كب كلمات جدين ساخد لما في كنا تانم كلمات سا إيجلون ندن ديا يجون تب خنوان تبجتا أضحيانا ما سيسي إني سيتيس وني هندنو أجرين سيتيس سيف دفتيتو ميزان الرن ما دفتي وني ربي برتي كان جالتم غجاسن دچو يوم النحر جان غجاي داسن وان يغبو سور ربي برتي كان جالتم هنجرو جان خن چماني سيتي في ريفرنس سي هندنو ميزان الرتي أجري غرغدو يچودا تكتي نسيدا ربي ملي حساب سي المنمان بي نچو تنگار غدو دا سنين سيلا كام ترفتيچو قطران تبين إيغاتي في ريفرنس سي هندنو خطه نسيتي في چماني سي هندنو ميزان الرن مافتيسي أجري غرغدو قبديچو غياسن أضحية دافو وني قالون تو مالي وانا كمي وني قالون تو يو قالت آتي خامشن قوتي أما جافا سين يو هري تاتي أما لما فتي أما صدفا خيسي سين يو ري تاتي تامتا لما فتيتو تامل لما جيس يو هولا تاتي خامت تكا تسنجي يو إلكي جب سمو خامت تكا هنگينو باتي جهت نجي ولان دفع قدت وان تبجت يو لاتي يو إلكي جب سيتو يو مو إلكي جب سيت خانو مامت تكا قلوتو رويادا هولان يرون أضحيادا أكما ما جنة خنا أضحيادا وجن سنيف شرطين أضحياتيس أضحيان ونك على مسوا وان بريد توقب تنقابني شابه فقط تتاون قبض تميلين لين نافة تتاون قبض تنماسيس إجلين بيته تنماس وانيات تندن دنيا مرات تولي تاون قبض جان مجنون جان ريت أنا خيسة مرات تجرا جان تبي كذا كاريدون بين أسمع في فيديو
bakka sala margallee addaan arguu hin dandeenye ta'e janqabnees wanni hin jaalatamneef marga cina tokkoon agartiimi guutuudhaan hin agartu saniifi ni uffat foon isiitilleen gahaa hin ta'u jechuudhaaf jaama haala saniini udhiyyaadhaas wama bareeddu qaluutu bareedaadha malee waan dudu'e waan hurraa jechu waan ififoo kan qabne walitti qabanii horiidhaan kana jaanii hoshonshara hunda walitti qabanii udhiyya jaanii qaluun hin jaalatamu jechuudha udhiyyaan wama fayyaa qabdu tun kennaa rabbiitii miti kennaa ajriin isiisiif dhuftii bar waan sii dhuftuuf jecha waan dhukkubaan dhukkubsateefi Allah huzaal jaaniin ta dhukkubsateefi tan qorra fooyteefi waan akkasiisan qaluurra wama bareedduu qaluutu irra wayyaa ta akkasiisan mee qaluurra waan bareedduu lamaaf sadi qaluu wayyaan saniif qabeeyummaan namaatu gizee laaltu horii dhukkubsateefi ree dhukkubsateefi hoolaa dhukkubsate gaala dhukkubsate udhiyya jaanii san gizee fidan akkam foonuma isaatu osoo das hin jenne namni nyaachuun kan agariin faa nyaata malee kaa agaree wama san yoo argeehu foonumaa nama jibbisiisti saniifi wama bareedduu qaluutu bareedduudha udhiyya jaanii horiin taanee fi reen taane hunda wali guuruun hin barbaachisu namni udhiyyaa godhu qeensa cirachuun dhoorkaadha jaanii qeensaa fi rifeensaa simmaratu jaanii akkamii kune haalli itti ilaalamu madhaaba shaafii keessatti jibbaadha jaaniin madhaaba abu haniifaa keessatti rakkoota kan qabu qeensa cirachuu rifeensa cirachuudhaas rakkoo hin qabu garuu madhaaba ahmad ibn hanbal keessatti dhoorkaadha jaanii isaanii ka dubbatan garuu tahee immoo wanni dhoorkaa jaaniif waan biraa osoo hin tahin wanni jaameef kan kaanis rakkoon qabu jaaniif yoo laalle qeensinis eegaati udhiyyaa goote diliilleen qeensa keetiif diliin ilma namaa kana hundaaf araaramte jechuudha qaama isaa kana hundarraa'u diliin araaramtee fi qeensi keetis qeensa nama diliin araaramamtee eega ta'ee booda yoo ofirraa cirte jechuumaaf malee waan hamtuu takka illee hin qabu jechuudha waan udhiyyaa tokko udhiyyaa tokko qeensa tuqeen rifeensa tuqeen jaanii akkasi baaragan jirtu san akka shari'aadhaatti makruuha jaan khaan rakkoo takka hin qabu jaan saniifi hidaabarra yoonii fi rifeensi faan kaasaa godhu taate sababa udhiyyaan qaluu deema jedhee maal godhuu hin qabu dhiisuun ammoo yoo qeensaas dhiifate hanqa guyyaa udhiyyaa san godhuutti yookaan rifeensaas yoo dhiifate irra bareedaadha jechuudha irra bareedaan sunnaadha malee sunnaa jechuun tan dirqamaa miti dirqamaa miti qeensa dhiisuun dirqamaa miti rifeensa dhiisuun dirqamaa miti sunnaa jechuun ni jaalatama ajriiletti harkataa jechuun hoggaanii fi eega diliin namaaf araaramtee gan ciratte jechuudha ammas waan qalansanis wanni guddaan jechuudha wanni laalamuu qabdu wanni qalansan fuulduratti taan as dhaabdee taan dura qaluu hin qabdu ableelee duratti hin qaratin jaa waan miidhagina shari'aan islaamaa qabdu keessa waan qaltu san qoonqodhaa sitti kannitee suuta gizee cimsitullee daddarbaatii miti jechuudha qabi lafaan dhayi akkasitti maal godhuumi hindaa darkeessin jaa suuta fal yuriix dhabiixata hojii ergamaan rabbiidha isiillee rahaa akka isiin if quban qabne akka nama firaasharra raffisu suuta lafa keeyseeti ijallee qabdeetuma ifirraa jechuudha ijarra waa keeysee dhaf godha jechuudha humnaan dafee irraa mura jechuudha osoo ittiin guraan ittiin qabne ableenis qarata'u achirra laalte malee isiirratti laaltee abootuun qaraa mita biraa naaf fide jechuun qabdu abreen qarata'u achuma dura laalte jechuudha itti guraaruun qabdu dhaf gooteetuma sakandii lamaa fi sadi keeysatti irraa muru jechuudha itti isin guraaran shari'aan islaamaa akkana itti jechuudha taanis taan duratti hin galin osoo isin dhiiga taanii agartu fuula faa irraa achi garagalchi gama nagdiseenii fi galte taanis akkasis suutatti bikka qalmaata sanif fidde jechuudha taan duraa dho'isite osuma tunis agartuu tanaas taan ni dheeysite akkas godhuun qabdu jaa saniifi maali waa hunda keessa inna allaha kataba al-ihsaana alaa kulli shay jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbii waa miidhagina waa tolchanii bareechanii waan dalagan dalaguu waa hunda irra katabe saniifi ablee teeysanii falyuhidda shafratahu je ablee haa qaratu je walyuriix dhabiixatahu hoggaa ciibsummaatis daddarbaa osoo hin tahin jiisi suuta lafatti tooftaadhaan jechuudha suuta jiisanii falyuriix dhabiixatahu je isiilleen raahaa argattu hoggaa ciistu sanillee raahaa argattu dhiinilleen akkasitti irraa baa jechuudha isiif qoban qabne hoggaa dhaq godhee qale jechuudha dhiinilleen gaceella irraa baa yookaan dhiinummaanuu qaama keessa faca'eeti dhiinni qaama keessa gidee face dhiinni san foon sanilleen gaariin ta'u dafee irraa ammaa foon dhiinni ammoo akkasitti isiif qoban qabne qalamtee dhiinni guututti irraa beesan foon san foon bareedaa ta'a jechuudha foon ammoo akkasitti qaqqabaa isiinis dhiininis qaama keessa rifaatuudhaan qaama keessa faca'eessani dafee irraa ammaa foon sanillee sani fayyaa namaatiifis gaariidha jechuudha fayyaa namaatiifis wanni bareedduun waan qalansan rahaa argachiisanii qaluutu barbaachisaadha jechuudha udhiyyaanoo re'een takka namuma tokko irraa geessi
horiinoo nama torbarraa gaya mana tokko keessatti sunnatul hidiyyaa sunnatul kifaaya ni geessa jechuudha warri mana tokko re'ee meeqa qaluu hin dandeenye nama hedduurraa takka yoo qalanis gahaadha jechuudha sunnatul kifaaya namni tokko yoo mana tokko keessaa qale gahaadha taa'aa jechuudha haaluma sanitti udhiyyaadhaas gideenii fi qalan addaan fuudhanii manni sirraa nyaate wanni bareedaan foon jiraa hiruu fi bareedaadha namaaf foon jiraa jiruma sani adda qoodanii kennuuf jechuudha namuu haa bilcheeffatu manattis galee mana keessatti namuu haa xiqqishoo ibidda aaru aaraas haa mul'isu ibidda mana isaa keessatti jechuudha haa mana keessa shushuruuf keessu manuma isaa keessatti kammoo qalanii nyaachisan san ati dirshaa keetirraa waan manaaf kaayatte sanirraa qaltee yoonii fi sanuma yoo kayaachisu taates rakkoon qabu keetuma sanirraa kammoo miskiinaaf jette san udhiyyaa miskiinaaf jette muriituma kiiloo takka geewus kiiloo maali rubuu ta'us hammuma dandeessanii waliin geewutu irra bareedaadha jechuudha hadiyyaa akka kannaattis ollaadhaafis ni kannan kana miskiina qofaaf tujjaaraaf illee ni kannan jechuudha akka jaalalchi nama ijutti akka kannaadhaatti jechuudha udhiyyaa rakkoon qabu saniif ifiifis irraa nyaatanii nama biraatis nyaachisuun rakkoo hin qabu kana fakkaata waa'ee udhiyyaati wajjiinis wal qabate haya waa'ee amma irraa dubbanne kana waa'ee iidaa waa'ee iddi guyyaa jummaa waa'ee udhiyyaa wanni isin dhibe yoo jiraate gaafii feetanuu gaafachuu ni dandeessanii yoo gaafiin hin jiraanne gara jummaadhaatti achi dabarra yoo ammoo gaafii qabaattan gaafii teessan fudhanneetiti achi dabarra yoo gaafiin hin jiraanne immoo gara jummaatti gaafii namni qabdan haya haya irra bareedduun adiidha haa jaamu malee bifaanii miti hammadaal bifaan osoo hin ta'in buuqiidhaa osoo hin ta'in ilaal eebii gizee jaanu eebii foon irristu sila fakkaattuun itti isiidhaa foon bareedaa ka qabdu sababaatun eebii qabaachuutiin fakkaattuu si hiriyaa si jalaa haftee foon isiidhaatilleen foon isiilleen eebee takka foon isiidhaa irrate yoo taheedha malee eebiin foon hin irrisne rakkoon qabdu bara gabbattuma taanaan foonuma qabaannaan wanni barbaadamu sani malee buuqiin rakkoon qabdu buuqiinis ammoo foonuma qabaattu yoo ifiifuu waan hin jirre huqqattuu sanaa baatu taate san hin qalin xiqqisho nyaachisiiti haa xiqqisho nyaattu eegas boodaan qaluutu irra wayyaadha malee tan wooma gartee ifiifuu itti gammaddu ta foona si hoggaa gartee ati nyaachuu feetu ni jirtiimi sanuma godhiitti rabbiiti tuniisi barsiif deebitii rakkoon qabu gurraattii fi burree adii rakkoon qabu adiitu irra jaalatama wanni jaaniif sunnaan adii taatus yoo taan san dhabamte ammaas tattaantu diimtuudhaan magaalaan haala san haa jennu malee gurraattii haa taatu hundinuu tarabbiiti foonuma qabaannaan bareedduudha rakkoo hin qabdu saniif ammoo filannoo keessa yoo jiraatte yoo filannoo qabaate filannoo yoo adii argatte adiitu irra caala haa jaamu malee gurraattii godhuun dhoorka wanni jaamu hin jirtu hundinuu ni taati bifti siidhaa gaafiin biraa yoo jiraatte gaafiin hin jiraanne warra khala silaahugaa akkuma jennetti haya abboo maal jettan waa'uma iidaati wajjiini saniif rakkataa fiitis iida keessa gargaara nama rakkataadhaas gargaaruun barbaachisaadha rakkataa keenyaas gizee iidaa gargaaruun wannummaan foon udhiyyaa kun godhameefu bar rakkataa fi gargaaruudhaafi foon udhiyyaadha namni rabbi laafte akkasitti foonuma kannaniif jechuudha guyyaa iidaa san wooma dandee'u namni hundinuu akkuma ati iida godhuu feetutti namni sababaa rakkoon iida godhuu sakaalte nama san akka inni gammadu godhuudha ati nama san gammachiisana rabbiin si gammachiisa wal bira dhaabbachuu wal tottoohachuun barbaachisaadha iidana keessatti warra waan dhageet dalagu rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jalaa rabbi nu haa baasu iida guyyoottan hanqa jiru kana keessatti illee soomanaanis ajrii as keessa jirtus warra dhaqqabatu rabbi nu haa godhu soomanni jechuun baatii tana keessa jechuun guyyaa amma keessa jirru hanqa iidii hin geenyetti soomanuma kuni guyyaan tokkichaan akka amataan namaa lakkaa'amu jaan riwaayaa takka keessatti ka arafaa ammoo ka guyyaa kamisaa san nam tokkollee nu dhiisuu hin qabnu san inshaallah akkuma dhaga'uufis teenyutti ka guyyaa arafaa san ammoo dilii amal lamaan rabbi namaaf araarama amata dabarteefi ta amata dhuftu jechuudha soomana san dhiisuu hin qabnu jechuudha soomana sanillee guyyaa keessaa guyyaa kamisaas deemu kana hedduu jabeessinee eeggannee soomana wooma feetee yoo taate tokkicha guyyaa san soomana san akkuma taane soomanuu qabna achuma durachuumma arraas baruus iftaaniis hanga guyyaa sanii soomanuunis hedduu jaalatama ichi boodaan ammoo soomanni haraam guyyaa lamma kamisa dhufu boodaan soomanni haraam ta'u
guyyaan jimmata haram jimmata dhufu soomanuun haram guyyaa ammasis ayyaamu tashriik hajaan jechuu guyyaa 11 soomanuun haram san guyyaa sabtiitta guyyaa 12 soomanuun haram san guyyaa aladaata guyyaa 13 soomanuun haram san guyyaa maalita isniinaata ammoo qalmaata guyyaa kana hunda keessa qaluu ni dandeenya guyyaan qalmaanni kamirraa eegalama guyyaa jummatarraa eegalame hanga guyyaa isniinaatti qaluun banaan hanga guyyaa isniinaatti namni guyyaa jimmataa qaluu hin dandeenye guyyaa sabtii qala akkasitti jechuun ayyaamu tashriik san keessa ayyaamu aklin wa shurbin jaan ergamaan rabbii nyaadhaa dhugaa jaan quufuulleen guyyaa itti jaalatamu jechuudha foon irraayis quufuun rabbiin namni laaffiseef jechuudha akkasanitti walitti to'achuun haalaan barbaachisaadha jechuudha guyyaa san keessa saniif qooda guyyaan furnan kun qabus warra harkatee as keessa nasiibni isaanii nasiiba guddaa warra rabbiin kanneef san keessa rabbiin haa godhu sheenaa guyyaa kana keessa rabbiin nurraa haa qabu khayrii duniyaa akhiraa waliin nu haa qabu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته